Pozdrav svima, dobrodošli još jednu epizodu Prince Killer sa mnom je. Peace Liker. I ovo je ostrvo u dvoje. I ajmo. I misliš Skyblock dvoje. Isto. Ti to. Skyblock, majmune. Samo sam ti to odatle što sam... A što si sve uzo, jo? Ja ću treba da slušim, ajde. Ti Aj pravi. dobro, ti napravi ovaj. Ha, znak je unište. Idiot. Aj ti napravi ovo čudo. Koje? Daj, Napravi daj. ovo za... Ti skupi drva, ja ću ovo. Čudo je. Evo ti lava. Nemoj meni da spodneš. Daj lava. To. Nemoj meni, a stvarno bez zezanja. Že ne znam što ti se da ovdje. Dobre. Morao sam. Ajde, isključi lavu i. A? Skoči u vodu, majmune. Ma isključi lavu. Pa isključena je lava. Meni zabagala lava. Vidjet ćeš na snimku. Dobro. Ajde, evo je, mašina. Radi! Mašina za mlevenje mesa. Gdješ tu? Ej, pjesak, uzmi ga. To je dole i onaj bedrock. Čekaj, daj napravi... Daj da kopam. U pomoć. Zatvori. Ovako. Tu tako. Napravit ćemo ostrvo od cobblestona. Dobro. Ja ću da rokam zemlju. Ja ću napraviti crafting table i to. Dobro. Nešto imamo challenge. Glass maker. Create one block of glass. Blah. First time što dobijamo? Jedan blok od... Dobro. Luka, sad ćemo da ispečemo ovaj staklo i da ispečemo pesak, dobijemo staklo i dobijemo ice block i kako se zove ono čudo. I dobijemo 10 para. Oh fuck. I uzim mladicu. Mladu. Daj mi jedan cobblestone. Idiot. Daj mi cobblestone. Tako. I stavi ovdje. Hoću, sačekaj. Ček ja. Sačekaj, nemoj još, samo se ne bojim. Uzet ću crafting table da pomerim. Napravi pećnicu. Jesmo mi dobili mladicu? Fuck, nismo dobili save. Jesmo, ja imam dvije. Jo, ja se uplašim, brate. Aj stavi ovdje cobblestone čim. Stavi cobblestone, brzo! Majmune, šta si to radi? Stavi tu. Konjinu Stavi još jednu. Konjinu jedna. Tako. Samo držim hlebove. Šta samo tražim? Samo trošim slebove, kažem. Pa beži! Lava! Konju! Ti Oh my god. stvarno lud, majke mi, što tu kupaš? Daj im cobblestone da zagradim ovaj naš Island družni. Evo ti 3 kapsula. To košta jedno 1000 dinara. Evo trčim da ti dam. Trči. Ja. Upoć, gaj! Ne zakopavaj me, idiot. Aj beži, idi ovdje, stani ovdje. Sačekaj, samo ne radim. Sačekaj, prvo da sklonim svu zemlju. Nikad nam više neće ni trebati zemlja. Mislim, možemo da kupimo. Sačekaj! Konju jedan, majke mi si lud.
10 puta si mi lavu prosuo. Aj! Svaka čast! Gdje su itemi? Kod mene. Dobre. Srećo. Oh my god. Šta se uradio? Joj. Idiot. Idiot. Ja. Figaro. Figa. U pomoć. Luka. Idiot. Pomoć. Ne, idiot. No, no, no. Dođeš Zapucavati. Šta? Zapucavati. Šta me bude pucava? A zapucavati bagujete. A. Daj vam. Evo. Evo. Koliko FPS imaš? Ovdje vam. Troši jebote cobblestone. A, bacio si ga dole. Oh my god! Omeđe, brate. Omeđe. Aj Čekaj. napravi, jesi napravio pećnicu? Što se tako kaže? I ne treba nam. O, ja ne mogu da tu udarim. Idiot! Duvara. Jedan glup. Koliko snimaš? A? Koliko snimaš? Bar 50 minuta. Nemoj, šta to radiš, nemoj. Bravo, ti svuda moraš da upadneš. I to je bilo to što se tiče ovog videa, mi moramo sad ići, ali nastavit ćemo drugi put. Pozdrav!